Dumelang. Gompieno ke batla go amogana le lona sengwe se se khutshwane se se mo pelong ya me. Ke batla go bua ka botshelo ba rona ba sekeresete. Ke na le potso mo tlhaloganyong ya me ya gore re le ba keresete, botshelo ba sekeresete tshwanetse re botshele jang. Mme a re potso e ntse le mo tlhaloganyong ya gago le wena re ba le temana mo go Johane wa bosupa, kgaolo ya 37. E bala re ka letsatsi la bohelo e le legolo la moletlo, Jesu a ba a eme a tsholetswa lentswe a re ha mongwe a nyorilwe a tle go go nna a nwe, yo o dumelang mo go nna dinoka tsa metsi a tshelang di tla tswa mo mmeleng wa gagwe. Mme palo e re e balang e bua ka mowa wa boitshepo. Mme mowa wa boitshepo o Bible e buang ka ene ke mpho e leng gore Modimo e tshepisitse ba botlhe ba ba neileng matshelo a bone mo go ene, ba botlhe ba ba amogetseng boitshwarelo jwa dibe tsa bone. Mme mpho e ke ene e leng gore o re kgontsha go tshela botshelo ba sekeresete. Botshelo ba sekeresete, pitso ya botshelo ba sekeresete ha se pitso ya gore re tshele ka bokgoni ba rona, ha se pitso ya gore re tshele ka thutego ya rona, mme ke pitso ya gore re tshele ka kaelo ya moya wa boitshepo, ka go kgontshiwa ka moya wa boitshepo gore re kgona go amogela tse tsotlhe tse Modimo a di dira mo matshelong a rona gore a re tsenye mo tshwanong ya ga keresete. Moya wa boitshepo o leng gore ke mpho ya Modimo mo matshelong a rona ke ene o re kgontshang gore re kgone go tshela botshelo bo e seng ba ditiro, mme e nne botshelo ba tumelo. Mo go Bahebere kgaolo ya ntlha e bua ka ditiro tse di suleng, ditiro tse e leng gore ke tsa tumedi, ditiro tse e leng gore re di dira hela ka gore tshwanetse re dire. Mme ha re boela go Johane e bua ka ha leng gore metsi a tshelang a tla tswa mo mebeleng ya rona kana mo dimpeng tsa rona, mme ke bone botshelo bo e leng gore mo boitshepo wa botsisa mo matshelong a rona bo e leng botshelo ba ga keresete. Mme ne ke batla go kgothatsa gompieno gore a re batle go tshela mo moweng, a re batle go tshela ka ha mowa wa boitshepo o re kaelang ka teng. Segogala.